гэсэн юм дараагийн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд Working Class-тай хамтран Adidas болон Reebok брэндүүд хамтран ажиллаж байгааг дуулахад таатай байна. За өнөөдөр та бүхэндээ Will Smith-ийн талаарх мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. За Will Smith-ийг элбэг хангалуун амьдралтай нэр алдартай нэгэн гэдгийг та бүхэн мэдэх бах. Гэхдээ та нар түүнийг 21 нас хүрэхээс өмнө юу ч гоо хоосон нэгэн байсан талаар мэдгүй. Та бүхэнд түүний амьдралын түүх болон хэм маяг хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар хүргэх гэж байна. Willard Carroll Smith Jr. 1968 оны 9-р сарын 25-нд Филадельфиягийн баруун эрэгт айлын дундах хүү болон төрж өсчээ. Эцэгхэн түүнийг 13 настай байхад салсан байдаг. Willard Smith багаасаа rhyme бичиж rapper болохыг хүсдэг. Түүнийг дөнгөж ахлах сургуулаа төгсгөд Массачусетсын их сургуульд суралцах урилга ирж ирсэн юм байна. Гэхдээ тэр би rapper болно, надад коллежид сурах сонирхол байхгүй гэж татгалзсан байдаг. За тэгээд 1986 онд нэгэн үзэсгэлэнтээр DJ Jazzy Jeff хэмээх продюсертэй уулзаж хамтдаа дуулж эхлэхээр шийдсэн байдаг. 1988 онд тэдний хит single Parents Just Don't Understand дунд Grammy Awards-ын шагналыг авсан анхны рэптер болсон байдаг. Гэхдээ тухайн үеийн нийгэм улс төр хүрээллийн байдлаас шалтгаалan тус аварцаас энэ төрлийн жанрын дууг татгалзаж хассан байдаг. Тэдний 3 дахь альбом бараг бүтлгүүтэх гэж байхад Big Willie Style хэмээх соло альбом Will Smith гаргасан байдаг. Энэ үед тэрээр Uncle Sam хэмээх кинонд тоглож орлогоо авсан байдаг ч түүнд татвараа төлөх мөнгөч байгаагүй гэдэг. Санхүүгийн хувьд маш хэцүү байдалд байсан энэ үед тэрээр Arsenio Hall шоунд оролцож продюсер Benny Medinaтай уулзснаар түүнийг шин шоунд оролцуулсан байдаг. Мөн Benny түүнийг Quincy Jones-тай холбож Quincy Jones түүнийг гэртээ урьж тэд хамтдаа 17 хоногийн турш сонгон шалгаруулалтанд бэлдсэний эцэст тэдний гэрээ батлагдаж Америкийн алдарт ситком зурвал The Fresh Prince of Bel-Air улс орон даяар гарч эхэлсэн байдаг. Үүний араас дахин том дөрүүдэд орсоор тэрээр хүмүүст танигдсан байт юм байна. За энэ шоунд 6 сизонтэй байсан ба Will Smith шоуныхаа үеэр DJ Jazzy Jeff-тай хамтарсан хэвээр DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince хамтлагаас 2 альбом гаргасан байдаг. Тэрээр анхны соло дугаар кинонд зориулж гаргасан Billboard Hot 100-д багтаж түрүүний дурдсан Big Willie Style цомог мөн адил Billboard Hot 200 альбомд багтаж RIAA буюу Recording Industry Association of America гэдэг шагналыг 9 удаа хүртэж мөн тус альбомны 3 дахь сингл болох Garen Jiggy With It хэмээх дуу нь Billboard-ын жагсаалтыг тэргүүлсэн байт юм байна. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Түүний Man in Black кинонд хийсэн дуу болон Chip 2 гэх хүүдэд зориулж хийсэн дуунууд нь гарсан даруйдаа хүмүүсийн дуртай дуу болжээ. За үүний дараа алдарт Мухаммед Алигийн кинонд тоглосноор Will хамгийн анхны Academy Awards-ын шилдэг жүжигчин авсан анхны хипхоп уран бүтээлч болсон байдаг. Will Мухаммед Алигийн дүрд түүнд хитрхи ахтаж бүхнийг баллан гэдгээс тухайн үед имиж татгалзсан боловч тус киноны найруулагч болон Мухаммед өөрөө залгаж түүний бодлыг өөрчилсөн байдаг. 2000 оны дунд гэхэд 2 дахь удаага гэрэлсэн 3 хүүхдийн эцэг Will Smith илүү том blockbuster кинонуудын ирэлт гарсан байлаа. 1993 онд Six Degrees of Separation гэдэг кинонд түүний дараа 1995 онд Bad Boys гэдэг кинонд тоглолцээ. Тэр кино нэлээд viral болж нийтдээ 141 сая долларын орлого олж дэлхийд даяар 65 сая доллар, North America-аас 7.5 сая долларын ашиг орлого олж тесрэлт хийсэн байдаг. За тэгж түүний жүжигчний карьер эхэлж box office хүртэл байр сууриа олсон байдаг. 1997 оны 100 бидний мэдих алдарт Man in Black кинонд тоглож тэр жилийнхаа хамгийн их орлого олсон киногоор шалгарч байжээ. Энэ хүү киногоороо бас нэлээд хүмүүс танигдсан байдаг. За I Robot I Am Legend кинонуудаар нь фанууд нь түүнийг sci-fi дүрд маш сайн хувирдгийг нь харсны хажуугаар Shark Tale гэх мэт кинонуудаар өөлийн бас нэг өөр талыг харуулдаг. За багбуу шуугаан тарьсан The Pursuit of Happiness гэх хүүтэйгээ хамт тоглосон кинонд түүнийг 2 дахь удаага Оскарт нэр дэвшүүлсэн байдаг. Мөн тус кинонд 200 гаруй орон гэр хүмүүсийг массын дүрээр кино багт ажиллуулсан ба цагийн $8 ажлын байрыг бий болгож байжээ. За 1992 онд Willard Carroll Trey 3 дугаар Smith болон мэндэлжээ. Тэрээр 1995 онд гэрлэлтэд цуцлуулсан ба Trey түүний өөрт нь зориулж бичсэн Just the Two of Us дууны клипэнд гардаг бөгөөд All of Us гэдэг sitcom цуврал дээр нь бас гардаг юм байна. Smith Jaden
Corin Pinkett гэдэг жүжигчэнтэй гэрэлсэн бөгөөд Jaden Christopher, Cyrus Smith, Willow Smith, Camilla Rain Smith гэх хоёр хүүхэдтэй. Jaden түүний The Pursuit of Happiness кинонд цогцолсон бол Camilla I'm Legend кинод мөн түүний охины дүрээр гардаг. Smith өөрийн ах Harry-тайгаа нийлээд Treble Development ийг цуг эзэмшдэг. Тус компани түүний Tom Who Train нэрээр компани нэрлэн одоо Smith-ийн California, Los Angeles гэр бүлээрээ амьдардаг. Will Smith is known for living lavish as the Fresh Prince of Bel-Air, but did you know he went broke before the age of 21? This is the evolution of Will Smith. West Philadelphia born and raised, Willard Smith Jr. was spitting rhymes from a young age, and once he met Jeffrey DJ Jazzy Jeff Towns at a block party in 1986, it was clear that the two were a match made in hip-hop heaven. So next time a girl gives you the play, just remember my rhymes and get the hell away. In 1988, their hit single, Parents Just Don't Understand, became the first rap song to win a Grammy, but the two boycotted the award show because the Academy still considered the genre a passing fad and refused to broadcast the category. By the time their third album flopped, Big Willie had blown through his fortune, and when Uncle Sam came to collect his share, Smith couldn't pay up. I didn't pay the IRS. In my mind, I wasn't like trying to avoid paying taxes. I was just like, oh damn, they need their money. With nothing but dust bunnies squatting in his pockets, Will made an appearance on the Arsenio Hall show seeking one last shot at stardom. That's where he met producer Benny Medina, the real-life Fresh Prince. Benny pitched him the idea for a new show and connected him with Quincy Jones, who invited Will to a whirlwind all-night audition at his home, complete with liquor, lawyers, and the president of NBC. 10 weeks after the contracts were finalized, The Fresh Prince of Bel-Air was on small screens across the country. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Fresh and DJ Jazzy Jeff released 2 more joint albums during the show's 6-season run. But in '97, Smith stepped out on his own with Big Willie Style. Getting jiggy with it. His solo debut delivered favorites such as Just the Two of Us, a tribute to his then 5-year-old son Willard Smith III, aka Trey, and the titular track from Men in Black. There were a few hiccups along the way. By the way, boobies look great tonight, nice and perky. But that didn't stop Big Willie Style from being certified platinum 9 times over. Beyond the walls of the Bel-Air mansion, his royal freshness was becoming a household name and a familiar face on the big screen. I make this look good. His mesmerizing portrayal of the boxing icon Muhammad Ali solidified Smith as a cinematic force, and his Academy Award nomination was the first ever earned by a hip-hop artist. Smith initially turned down the Ali role because he did not want to be the dude that messed up the Muhammad Ali story, but a personal call from the greatest himself and some coaxing from director Michael Mann brought out Smith's inner fighter. By the mid-2000s, Will Smith was a father of 3, on his second marriage, and still chasing blockbusters. I, Robot and I Am Legend reminded fans that he's a badass sci-fi hero, while his role in DreamWorks' Shark Tale was the perfect excuse to show off adorable little ones Jaden and Willow at a red carpet premiere. Speaking of Jaden, the then 8-year-old icon Living starred alongside his dad in the critically acclaimed drama The Pursuit of Happiness, which earned Smith his second Oscar nomination in 2007. The film also earned the 200 homeless people who were hired as extras during filming $8.62 an hour, San Francisco's minimum wage at the time. Recently, the Prince has been maintaining his freshness with a YouTube channel and a blossoming social media presence. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you. His Instagram rap videos and parodies of Jaden's Icon music video have had the culture going crazy. Everybody wanna do Will Smith numbers. I don't know if your life got that many summers. On brand with his larger-than-life personality, an enormous mural of Will Smith was painted on the side of a building in West Philly. And before you ask, yes, the artist got the most important part right. The main thing you did, let me tell you the main detail. Yeah. You got Will's ears right. From dodging Uncle Sam to cracking on Uncle Phil, Big Willie has come a long way in the 30 years he's been charming his way into our hearts. Thanks for watching The Evolution of. Got a favorite actor or artist we haven't covered? Drop their name in the comments below, and don't forget to subscribe to Now This Entertainment. За Will Smith Nicky Jamтэй
2018 оны Москвагийн FIFA дээр Live It Up гэдэг дуугаа дуулж байсан түүхтэй энэхүү тэрээр олон салбарт чадвартай нэгэн гэдгээ харуулсныхаа хажуугаар гэр бүлдээ маш халамжтай сайн ав гэдгээ ч гэсэн байнга харуулдаг. Түүний хүүхдүүд маш хүмүүжлэлтэй бас сайн үлсэд илүү анхаарлаа төвлөрүүлж бас л салбартаа нэр хүндтэй явж байгаа. Түүний хүү rapper Jaden Smith саяхан Just War компанийг үүсгэн байгуулж усыг 82% шүүн цэвэршүүлж хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Энэ ажлынхаа хүрээнд усны дутагдалд орсон хот улсуудад тусламж үзүүлэх гэх мэтээр нийгэм рүү чиглэсэн ажлуудыг хийж аавынхаа нэр төрийг авч явдаг. Тэгээд бүгдээрээ дөнгөж сая Will Smith-ийн талаарх мэдээллүүдийг авлаа. Тэгээд яг одоо түүний урд нь хийжсэн уран бүтээл болон киноны сүдээс хүлээн үздэг. Yeah, what's this place? This is a sound stage. Can you go down there? Now, Dad, this is a very sensitive subject. From the first time the doctor placed you in my arms, I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough against wrong? Tell you this in closing. I know we might. За уулымлаас бүтээлээ та бүхэнд Icon News мэдээллийнхаа болон хүргэлээ. Тэгээд дараагийн дугаарт ямар артистуудын талаарх мэдээлэл авмаар байгаагаа комментэн дээр үлдээгээрэй. Тэгээд бидэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа Adidas болон Reebok брэнд баярлалаа. Entertainment ялна.